Kakong Easter Jisel Karkongor ke Vice President ke Meghalaya Motorsport Society kalau penbenda bakan long ke sien ke nyngkong ha ke tan chatai lamingi ban pelong ya ke MRF Supercrossing Championship arjar arpundrio ke ban long ha Shillong. Kakong Easter bakran hakilat patai ke bor ha Shillong Press Club kalau itu baya ke benta jong ke jeng yang mereka kali kan sedang ha Shillong ban bor sa kiwe kinong ba jong keri India. Kini ke jeng yang mereka kali kan sedang la syai ke sengi ha na Shillong bat ha kini ke jeng yang mereka kali ha kini kenong ba Shillong kin tup ya ki shpotli ke jai rukom ban ya ki kali nemar ke jenglong ke jaka om shimlala ban bu ya ki rukom ya ki pa kamper ha kini ke sengi la dan lang usyam kothari ubede kum unang kentiu ya ke MRF Supercross Championship u President ke Meghalaya Motorsport Society uba Fiobi Dale Nongrum bat kiwe khot jong ke society. Racing. Mr. Shyam Kothari is the promoter of the MRF Supercross Championship, and we have come together platform to the local riders as well and to introduce Supercross in the Northeast. This is the first time like Supercross is here, and the first time in Northeast that we are having a Supercross Championship round.